Videomuzda biz varıtan ko'rib turganlaringizday bugun qiziqli challenge tushiradigan bo'lamiz. Al biz videomuzga ketdik. Salttaysın o da. Ana var kızık emes koy kızık emes. Негізі мен ұтуға келгенмін işte. 2000 теңгені алып кеттім. Тут, скажи, Тёма. Блин, чуть-чуть. Самая бик-бик. Салаф давай. Давай, салаф. Делай. Challenge'imize 2000 tenge yarası oldu. Mine neşte çeğip turатын болады. Ендеше біздің челленджіміз қызық болса лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетіңіздер. Ендеше аман сау болыңыздар.